Kani kadi All India Radio Shillong ka khubor ban puli de ibadah hon ramdi. Kimat bakong sanjong ka khubor menta ka stem. Yesai sa skolar kari India bat kari US halor ka project jong ka air launch unmanned aerial vehicle. Nada ban ay palat shilak 10,000 tali ki kor shakilong yeng ne ki functional household type connection hapo jong ka jal jivan mission. But shispa kandai pulai ngut ki bayo thamai shispa nyu pu ar ngut ki balakot bat iwei baklat na ka jimpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi. Syabang pois ki kubor kan nikalang kajingpan benabadan kam. Namar kajingpateng kajing sapriang kajingpang COVID-19 ni kentu kinong sngap jungi ban kensting bat shimya baro kilat jingyada. Baro kito ki balatam sa pusan snem ki baladab ay ketika banengkong ki ben ay sa ketika kabaar ha kapor balabu. Yada yalade bat ya kiwei da kababu ikini kilay tuli ki kendon. Deng ya kajing dakmut bat shintur penijinga iwei na iwei lekho ikikiti bat kedur kaman. Nakabenta ki jingtep bat jingpatha bayade ba kajingpang COVID-19 pila ban phone ha national helpline number not iwe ar like ndai hinyo pran not sawindrio bat iwe not nyusan bat ha helpline ka jala Meghalaya kata ha number iwe not pra bat iwe not hinyo not bat mentang ne phaish ki khubor babnya kari India bat kari US kilaya soy ka jingete soskolar halor ka project jong ka air launch unmanned aerial vehicle kani ka dikisin jam ka bakra hapdeng kini ki arri ban pinklan ya gajing trailang hakikor ki bor ya dari bakat kum gajing start ka jong menta ka soskolar halor ka project air launch unmanned aerial vehicle ALUAV kadi hapo ka joint working group air systems hapo jong ka defense technology and trade initiative DTTI kajing tu bakong san jong ka DTTI kalong ban penne ka jing lang kman jong kini kiri ban kinte wajing ya kalyang ki kor ki bor bayat rilang bat thawi ki lenti na ka benta ka jing penni bat jing pen lang jong ki technology haki por ki ban sawan na ka benta ki shipai kari India bat ri US ka sarkar Meghalaya klabo ikathong man pendap no ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme GSWSS Phase 3 haswa ubnay no pra menta usnam habaya kren bat kinong tho khubor menteri ketanat PHE ba Renekton L Tongkar ulaong bakilaray ban pendap ya kani ka project hapo kapor balabu kata hapo jong ni usnam ulaong bakatanat kalabatha ya baro ki kontraktor bakin pendap ya kani ka project hapo jong kapor balabu namar ba sarkar jilla kaladat menthamai ka jingmang ban 100% klur hajar 100% klur tingka naka special plan assistance SPA uba Renekton ulaong bakaway ni kijing jong katanat ban pendap ya kani ka project kalong ka jing kentat jong ki kanhun ya da ki badan ha Shillong ban sha ay kijing penyat ya ki pipe halenter ka jaka jong ka cantonment area Menteri Ketanat PHE uba Renekton Tongkar ula pentip baladap ban ay ki kor functional household tap connection FHTC sikipalat shilak 10,000 tali kilong yeng hapo jong ka jal jivan mission pat ula yatoro baga jingpeng tre minta kalong kumba arpen riyo nakashispa habaya kren bat kinong tho kubor uba Renekton ula ong ba ka sarkar kalabu ikathong ban penyo ikikor hakilong yeng lani ki functional household tap connection chaman kaway pakaway kalong yeng hakithan nong kendong hakipalat nriyo hajar tali kisnong haswa ubnay no pra hajar arpo ar Ladap ban ay palat nriyo punyo klur kendai lak tali kitika kalengkari hapo ka nationwide vaccination drive hapo kini ki arpusaw kenta ladap ban ay palat nyo pusaw lak prapusaw hajar tali kitika bat kidon palat 100% hajar ngut ki bayo thamay ko COVID-19 bat hakajo kapor kidon ru lai pusaw hajar ngut ki balakot no hakari Lais pa ando pendo ngut ki brew ki laklat nakadaw kani ka jingpang hapo kini ki arpusaw kenta baladam Hadu minta palat lai klur arpo langut ki brew hakari ki lakot na ka jingpang COVID-19 katanat ka kot ki kya kari ki lapentip ba ka jingdon ki brew ki balakot na kani ka jingpang hakari minta kalong kandai punyo pon sausan na ka shispa Deputy Commissioner ka West Giant Hills District hakakarwa balapilat haka artarik unay lor arajar arpuway ulapentip baka baykali marway na juway sa Shillong bat kumju na Shillong sa juway katkum kajing penbana ka sarkar kalong baka baykali jong Sumo, Bolero, Ertiga, Max, Scorpio, Innova Force Cruiser kimday bantam ya kashispa lipway pon arting ka marway bat nakabenta kikali kum ki Swift, Alto, Santro, Quid, Wagod R Celerio kimday bantam ya ka arspa prapo prating ka marway. Kani ka kubor ka wanchapi na ka All India Radio, Shillong.
ha Meghalaya tang iway ibrio ilaklat na kajingpang COVID-19 haki arpusaw kanta baladem kabalakintiw kajingdon kibrio kibalaklat na kanigajingpang hakajala shakishiyajar lais pa arpulayngon. Katanat kakwat kakya kajala lingba kakarwo kalapintip bakidan shispa kandai pulayngot kibayo tamay kajingpang henin kasni bat kajingdan kinong pang COVID hakajala Meghalaya baro minta kilong arhajar arspa kandai pusangon bat hakajuk kapor kidan do shispa anyupu angot kibalakot nyo nakani kajingpang. Menteri Ketenat Boarding kejala ujin sangma lepin pau bakadang dan kam kejing peteng jong kejing bat ikitnat trikam ha kedorbar bansawan jong kejing dorbar tauan kejala. Ula keren ye kani helor kejing penmi kubor ba ansa syamtino ikatnat trikam jong uda menteri rangba ukon rat sangma bat ansa IT no sya uda ketenat kikam jong kai perthei. Habakali helor kejing penkelai kejing kemi ikitnat trikam ujin solo ong bakano-kano kajing kelyang ne kano-kano kajing IT ban kami ikatnat trikam kadai kahok bat karai jong menteri rangba. Ha kajing yalang badang shen jong ka executive committee jong ka dorbar shnong pedeng West Gender Hills District bat ka shnong pedeng Tourism Development Society STDS bat ka Village Defence Party VDP kalarai ban plibyang no ya kijaka jungok kai bat kikam jungok kai hakawa umngan jongka shnong pedeng naduk kakatsan terik unai lur arajar arpuwe bat haka shisni ansha tang kumbasan spa angut kinong wan nenong jungok kai bat kentum ya kibawan kai minsni bat kibasa min haka tiga jinyalang larai ru bakin buat renti ikikendon balabu deketanat jungok kai pertai ke sarkar jela bayadai bat ki SOP jongka jingpang kelam COVID-19. Lapinlong yaka investor awareness webinar henin kisni ha Nongstoin College Nongstoin yakani ka webinar lapinlong daga jingis nok tilang jong ka Association of Mutual Funds in India AMFI bat ka Nongstoin College lingba ka Department of Commerce halor ka strategy for managing personal finance including mutual funds. Laplay kani ka webinar da principal ka Nongstoin College Dr. I Mautho bat la ajing trendro da usurya Kanti Sarma usinya consultant ke AMFI ubalakren halor katay kapang. Lawan banisyon bintahang ni ka program da kinunghikay bat kikina puli jong kani ka college. Kari India bat ka US kalesay ka jingete sa scholar halor ka project jong ka air launch unmanned aerial vehicle kani ka di kasin jam ka bakraw hapdeng kini ki ari ban penklan ka jingetre lang hakikor ki borya dari bakat kung ka jing start ka jong minta ka sa scholar halor ka project on launch unmanned aerial vehicle ALUAV ka di hapo ka join working group air system support jong ka defense technology and trade initiative DTTI ka jing tumu bakong san jong ka DTTI ka long ban penne ka jing lam kamat jong kini kiri pan kinti ka jing kalyang ya ki kor ki bor bayatre lang bat taw ki lenti na kabinta ka jing penni bat jing pendoy lang jong ki technology ya ki por ki bansawan na kabinta shipay kari India bat US. Bat asya ban penkut ya kukubor sa sisin kimat bakong san. Ya so isa scholar kari India bat kari US halor ka project jong ka air launch unmanned aerial vehicle. Ladep ban ay palat shilak san po hajar tali ki kor siya kilong yeng negi functional household tap connection hapo ka jal jivan mission. Bat shispa kandai pulangot kibayo tanma shispa anyo po angot kibalakot bat iway baklat na kajingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasni. Mentang lapoy siya kabakot jong kukubor kabawan siya pi naka All India Radio Shillong.